Kene badadi nak lo padahal bekedas tapi nugen kita nyampat len gak nak muani nak sengereng wang apa oh bedik ada lulu nak kita nyampatin Rajin ya mangapal bijak setel gaya nih nak kijan nih yo marah nyegek pasti apa ente yang tadi nak lo toto ya urusan rumah tangga toto nak yang harus mepayas masih nawang mengapal nak ngudiang nih main nih curiga bener tambah umur tambah cantik dua ngerayu nak tua nenek nenek tagin pes Maria cak bisa gak nak kijan nih gini sekilas info nenek serius nih serius kan nak manpes sumbangan kuran awak kuran yang ya sep aduh ternyata cek garang cewek yo kan maksud negarang cewek nenek sing mungkin nih jangan ngae nih ada percaya tidak munyin mapal nah gas ini kan ajak ke negara yang nyetir saya akan di jalan stop simpang ya jengeng saja tuh begitu apa full apa setengah full aja biar lebih enak gitu yo gak cewek tuh begitu sudah ngau kedauh nih ke di kediri sini yang mereren lagu jawab mampir ke mau begitu cewek biar dekong kalau pendek tanah pendek seksi mulus begitu cek soalnya ke tengah dingah yang kene dada apa paha gitu ya dada apa paha besekan dingah dong kupingnya nu sing bongol sing dada apa paha begitu pesu ya mami berangkat biar gitu ya ngelanjut ya kan udah bikin mereren coba lah itu bikin lah kopi susu apa kopi bubuk kopi susu aja nanti baliknya baru bubuk gitu ya coba nah misi susu misi bubuk tuh nak coba sekan nenen beritane sekan kalian dulu kalau ade misi ngalen ketok kan masa nenen aku nang pragat nenen kengken ngemang berita totana ismulo totana mula ganenen tuh ya mula orang ke negara dong gitu gen jemak gaya awas gen lemot menyak tekana yen cang betu yo cuma yen nyemak gaya ketok awas lemot totana cek benah bahwa mencak yen teka cek ilot nas nih yen cang betu yo awas gen lemot menyak teka tuh weh rajin nyai senang nih kenyam 500 teka mula keto ya 500 nak mani keto ya cang jumah horen lia cang horen li ngurusan konyangan nyampat ngepel masak li luwung li melali ngorang luas ngorang megawe benah li rajin ke negara nak ono opo nih ono opo ada pura-pura sing nawang cara benawang berita toto nawang li toto terus ngorang ke negara gena dong keto leh li itu pol apa setengah bien menjalan bien misi orang paha apa dada apa ku anan jumali paha bodo dada bodo montok luang montok gitu nu masih ngale di luar tanah ben sada misi orang ben ngale susu ben neng bubuk kengken masih li totona apa ku anca tadi nak lo nyai itu man berita tuh di Jawa nyai ado nyen ado nak ngorencang pokoknya li ngaku kan nyanyi li kayak karenan benar nih gitu pasca nawang nih pasti bebangkam tuh ngomong nyen tuh iya apa mangapal nak tua sing mungkin ngulok nyai tuh percaya nyai mau demen ngama-ngama timpal tuh ngama-ngama timpal aja nih kayak kan masuk nanti tanah full misi setengah aduh jangan memang ke negara yo to aja cang yo di mobil cang mereren melilengis pul apa setengah gitu maksudnya nyai nak lo orang memang pegawai ini kena lo masa nak bencong nyai tuh buat dana tuh misi paham misi dada tuh pasti tuh paham misi dada tuh
paha dada pacang mejalan di jalane basange seduk. Begitu tuwun melibol lalapan ayam paha apa dada yo dada cang pilih Nyai opo Nyai Mantoton udah misi susu misi bubuk to. Jani susu menyak mulainya bubuk gitu. Nyai itu pemikirannya sontoloyo Nyai yen kopi po pasti bubuk sing ada kopi itu meglontong Nyai Besekan dia kata li. sekam nyentuh kone gugu Nyai Berarti mah ngapal toton laga itu. Wah, lemot tuh orang mau belanja. Kok nih meja yang tekan lemot toton aja kepikas cang nas nih. Marah nak yang orang yang ngaleng. makane hati-hati Nyai ngugumunyen pisago to yang jauh bener nih kamu ade mulai nih Dia mulai. cang coba bayangkan Sibuk. nih malu orang nih Apa nih mulai mempitnah nenek dan mempisuno ada nih totonan nawang nih membuat keluarga cang tadi rusak dan ini nawang mesiak cang tadi ini coba nak pikir totonan nawang yang kanti cang mia kerja iya totonan gede gaya totonan kanti cang cerai nyen kan nampetin cang Jak. Nyai nih apa tuh